Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. At iti istoryangen kampinaulwan. Maganap ti sulpeng. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Aday ta. Naisurat kon ti program title wano drama. Awan mo't subtitle kan plot ko. Anyangay man ang tisuratan. Ay, balay. Suya mo't yung magibas. Imbes nga idea. Ay, Bruno, made, tiar aramidin niyaw. Numatiliwan da kayaw, ay, pagbaludan titong palyaw. Sa umot, Miriam? Kagawad ka pa'y mo nga raw. Numakadanon kun o ay si Duming dayta ay, delikado ka. Anya nga ro di mabalin. Urayan tayo, matay tayo, anak kamulagat. Matay iti bisain, gapo iti jaski ako, bait. Wine, awan mangiparit kada kayong agkalap. Basta babaan iti umno awagas. Saan ket di apa nagdinamita? No agpanuray ka lang iti baniit kas kadasigay. Awanan, manmanon ti makalapam. Ay, adaken ka no saan ka amaanawa wenno mabagbagaan. Ngam ibagak ken ka. Ay, jak la makabalbalon ken ka iti pagbaludan. Anya, nagkunama baludak mo't. Ampang kamot. Amoy lang nga rudo na maiparit ti panagkalap, babaan iti dinamita. Ta matay amen, aging ga iti babasit nga ikan. Kastamot a madadaol dagiti tangreb nga umok wenno balay dagiti ikan. Nagadulakit din. Nay, no di kay kano sumardeng iti kasta awagas yaw. Awanton kalapan dagiti sumarunaw akapututan. Saan mo na parikot dayta? Ti panunutam, wino pagparikutam, ket iti agdama. Nang runa ita, apanawan ti pandemya. Ikan! Ikan kayo dita! Anya dagita lakom nga ikan. Ay, gumatang kayo ni Tikan! Gumatang kayo, nanasupeng. Oh, ala, pumili kayo. Gumatang kayo mutin na. Day taman. Manuti may sa kilo dita. Ay, 150 na. Sige man. Bakasid sina, kiti ikan, tadandan ni kanayin mo't akar ni tigat-gatangan ni Rosan. Ay, wala na. Sige, agpili kayo. Ay, nakita man dadakkel baset.
Isigang kanipaksiw ko man. Nay, kay taktakdang ko na dagiti ginatang yung nga ikan miring. Kaslamo na laisan nanang. Un nga road. Anya nga tati inusarda nagkalap. Amok pa yan. Saan ko mata dinamdamag ay? Amangan mo ano dinamita nanang. Nga ta. Wan nanang. Nalaka amalaas kan kasla na bugbog dagiti ikan amabungbong wano madinamita. Aya. Ngamen, kat ada sayang gusa, nga ada kalugaran tayo, nga agar aramat iti dinamita. Ang damot na ipalpalapayag kanyak, may papaniti pa nagdinamita ti sumagmamano amang ngalap a kabaranggayan. Ay, madi may parparit di tawagas ti panagkalap. Nada ni tatang, di na ipalubos. Uri siya ka. Isong ang imbestigarak. Masapol lang akas ti aramidam. Ay, agungot laki di ni tatang numamuan na. Sige, paimbestigar ko ang lagos. Kan kasaritak ni Bruno. Wandom, tati asawa natin ang gatangan ni nanang itay. Kasaritak mo't lagi ti bantay dagat di tinagbugsutan. Kan amangan pay kiti, no iti pay mako na a fish sanctuary, kat masumok da pay apagkalapan. Dahil ti sana mabalin. Mitingak lagi ti tanaw, agraman bantay dagat, may papaniti daytoy. Dumagas ka pa, kagawad Duming. Maya titagayan nyo dito ya. Wan kagawad, wino, uay si Duming. At dapay tinunong ikan apulutan. Nakatsamba kayon sa ating mapog iti taaw Damot basit, kagawad. Naimbag lang nga pangalan iti isaang. Taka na yun ti lockdown. Amot ayuda, manipod iti gobyerno. Anya, San gadi apod na ti kunak, kagawad. Kun uray iti lockdown. Awan pa'y naramanan mi nga uray ulila sardinas kun noodles. ha? Napili mo't ngamin dagiti na ikan. Bruno, Kunada, adagiti nakurapay lang ti maikan. Kun naawanan iti trabaho ti maikan. Adda pa'y kabit ti kagawad kun pensyonado. Naikan, porki mo ti kagawad. anya? Anya? Naibagamday ta ni OI si Dumeng. Pudnumot, mas nuplang dagiti na ikan iti ayuda. Winupudpak, kas kadakas assistance. Ala, di ka lang nagbainan aya. Makaluksaw lakit di dayjay. Kan amangan no makadanon kan ni Chairman Gusteng. Anya ko ma, kabutang mo. Ay naapaw, saan ka kumanga agsao iti kastalakay? Gapo, tanamin duamat, anakaalaak. Kan adapay jay 5K anaawat ko. Isa din mo kumamot ibagbaga nga awan na awat mo. Ala, bayamon. Ngayon gayam, ada na sa ukanyak ni Rosa. Agatap da anabungbungan dagitiin lakok nga ikan. Anya? Akat, anya ko maita? Ay saus, delikado kayo no agar aramat kayo iti dinamita. Masisiim aminan agunayaw. Pagrebengan tayo amin timang salwad iti nakaparswahan. Saan lang nagiti kabakiran? Karayan. Ngumure pa iti baybay. Saan tayo kumaranggasan? Anya ti kaya tiyo asawan kagawad Duming? Sino aya dagiti mangrangranggas ka dagiti natural resources tayo? Dagiti gamroad. Dagiti naranggas. Ngam madusan ang tao. No, maduktalan tayo ida. Patsek ngagpulo ng tao.
Tay kunada makarmada no pudno nga dakarma. Pud na tayo si Doming. So agtitinulong tayo ko maamang tuktal no sino da. No asino dakit di ah. No da maduktalan yung agdin dinamita. Isuplong yung kumakanyag, tasya kunti makaamo ang mga yabiti polis. Wino ay si. Ken ura asino dagita suspek. Nas ka na may pakantingipon tilintay. Ala. No adda matiliwan. Ipaay ti do sa arumbang aparakin ko ana. No pa'y adan dagiti maatap, agur oray talang iti ebidensya. Naimbag man ta nakaawag kayo, tatang. Ay, wen. Takasarita ko man ni Dumeng. Inawagak mo tinampad ni nanang mo ng saan ko makuntak. Kanat birich mo. Amang ano nalubat man ang akit saan na ana i-charge. Ay, katpun nga ta. Okat, kumusta kayo matundita? Ay, nasayat ta. Imawagak, ta dumamagak kumano anyamot ta, hindi mapaspasamak, dito nagbuksudan. Kasmut lang itisigod tatang. Nakasemi normal matkit din nga masapul latang precaution tayo. Ay, wala. Ay, nimbag dito, itawan restriction. O, payikastakot masapul lata ang precaution ako nam. Wana, aganad kayo matdita, tatang. Win, bayat ikadak dito awan mat karuti COVID dito Ay, ka nagsaya atin nga Oh, hanya ka sa nunga raw. Awan na dagsa na parikot dita. Malaksay ka dagiti na ibagayon, iti kalabas. Ay, adda, tatang. Ngamen, gungundawayan dati kaawan nyo. Anya dita. May papanit illegal fishing, wano pa nagdinamita. Anya? Eh, sinalbagan. Hanggang ko na ni Dumeng, masapul ang maipakan tingipon tilintag. Ay, masapul lang. Sana mabalin na madadal taglawlaw. Wan, tatang, saan nyo apagdanagan dayta? Pe, agin lalaing mo't daya ang manugang ni Chairman Gusting. Asino amanugang na. Adda ka di pa'y sa bali ang manugang na. Ni kagawad Duming nga uay si ita. Awan mo't ni Chairman. Apay manay. Nagmi-meeting kami iti council. Kat ti agenda maipapan iti illegal a panagkalap panagaramat iti dinamita. O nakitam lakay, ti husto ti kunakken ka. Amo ka. Siyak ti paspasagidan na. Makita numadoktalan na asino dagiti agar aramat iti dinamita ditoy. Ammo, nasaukan yak ni Rosa iti na minsan. Akasla ka no na dinamita dagiti ilaklakok nga ikan, takasla nalaes. Kasano kumaan nalaes ket kaitaktakdang. Ngamen, kasla nadudog dagiti ikan. Saan mo alaklakwan ida? Anya? Kaano isuda ti kang runaan na sukay? Di saan ka lumablabas iti ayanda. Mangliklik ka. Di nakmansurwan. Ti maibagak kitday, isardeng yun dayta, ken amangan no maisag makkapay. Sumardang ka man. Nagadukit din reklamo maya. Kaya't mo nga rod ti agbisain. Ay naapawan ano saklaangan angam ti sikamo ti mapukaw lakay. Dahita man di magusto ak nga imbagam bakit. Huwamay, nakasano kami langan kadagiti anak ta ana ade-ade no mapukaw da ka. Isu nga annadam ko matibagem lakay. Di may bagak bakit? Sana ka mamingga. Aging giti sana matiliw na iti awanan bae namang dadadali ti nakaparswaan. Wan Ti lang bukod da pagimbagan. Ano ti bagbagi na ti amuda. hanggang ko namat nga dan atapon nyo.
At ang agpaisaw, ni kagawad Bruno Sagpaw. Anya mo tunday ta, kagawad pa'y. Di kami rasunda. Awan kanumat sa balya pang gananda. Ta nagsera ti kumpanya pagtrap-trabahuan na. Isu ah. Ken awan mo't ayuda manipod iti gobyerno. Ngam saan mo nga amo tiwagas ta nga agkalap. Amuda may parit da ita. Ngam sulpang dangarog. Anyan. Ngam ore po utam ti kunak pakay. Madusan to na kita. Ah? No saan daman amabalod. Mismo mo't lang nga nakaparswaan. Wano ti madi nga aramid da ti mangdusa ka na kwa na. Ni, kasla mo mangilunlunod ka. Sana pa nang hilunod na ita. Ngam kasta talaga. Madusan tumot lang na kita. Nailo kaya grup-grupot ka, may. Tumaaw kayo manon aya. Wan, nagtulag kami ken pare Ambo. Agan anad kayo, wine. Iso nga, isaganang man tibalon ko. Danom ken kape. Karaman tay termos. Sige. Bayam, takarga akton ti termos. Ang magan anad kayo, wine. Aywan, danag mo na ya. Kas itinakunak, panunutom ko madagiti 5 nga anak mo, ana adi-aday. Uwan ka di. Pagdanagam kumaya. Sana ito'y asawa mo, iti panagdinamita. Kaya po, di mo laan mo at tunggal tumaaw kayo, agtib-tib bayo Nervyos mo kat din aya. Ay, na, saan mo nga ikat-katawa tinaibagak? No kumata, baliwan niya, tiwagas siya. Day tama na ti pagsaritaan ta. Bayam ida. Tinapatag ita kat nawadwad ti makalapan mi ken. Addaag pa ay iti pamilyata. Ay, apo, sulpeng ka talaga. Malala, makaamo ka man lang ni tibiyag mo. Basta agan anad ka, lakay. Kaya't masawan, awan ni kagawad Bruno, mireng. Awan kagawad, nagpataaw dagan ni kumpare ng ambaw. Iso aya, Apay ka day kagawad, I say. anda kong mapa-inspect ko aparikot ti may sa kabarangayan tayo. Ta sakop ti purok nga igam da ito. Ay, kasta. Bayan niyo, ibagak to, ano sumangpad, I say? Sige man. Kasta pa nga raon. Bye. Bye, I say. Nasaya at tanaamwak. Pawanawanak ka na iti bantay dagat. Sa pala ko ma, ta saan da ngagbildot nga agdinamita. Langam ti madandanaga na mereng. Kasla at dapat padaanam dito igid ti baybay. Dala kay malumaw, awan da mo laangay. Ti maaw dagayam. Huwag nga raw. Kanayon samat anawadwad ti makalkalapan da. Huwag. Ay, ano tayo jayan? Adayo dayjay, ngam nakita ti panagpangato ti danom iti nagbettakan dayjay. Paula yan. Apay mare, agpigpigargar ka matan. Huwag nga rin maray. Hindi ka mo ngam. Sus! Ay. Nagdinamita manan, dagiti naranggas amang ngalap. Talaga adadaulan dan ti baybay. Maray. Addan to ako mirang ti makalapan. Anya da jay kakapsat. Pasino tinlugan da ti ambulansya. Da kagawad Bruno kan ambo OIC. Apay. Nadisgrasya da OIC. Naputad ti may nga ima ni kagawad Bruno kan agraman may sa amatana. Anya? One OIC Duming. Ni ambo amangan mataykit din.
Iso na ito hindi bagbaga kanakwada. Sulpeng da ngamin. Amo da lang arudon anapagad awagas na ita panagkalap ken labsing itilintag. Gusto ka, kabsat. Siguro, gapu iti dayjay anapasamak. Agnakamatan dagiti da duma asulpeng. Inuray da pala nga dakas ti adidigra sakbay nga agnakam da. Naita ti maganap ti sulpeng. Sulpeng. Naiturog ko man kaya man. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.